Tala Fou o se whaapoponga o Tala Fou le radio Samoa o tala nei mai Ausetalia. E leo toi mamau se teimina toi taria leo tūrisi lau whanua o Ausetalia, ma se whamataranga lea mai le pārmi o le atunu Scott Morrison, wa lipotia o se whailua inga matu stala le vai o se nei wa whailua ia Morrison, e leo toi mamau e se teimi e whai ai se whai unga e toi tatala i tua oi, mo asia si mai a tangata mai atunu i whafo. Hei mai Morrison a tonu wa si da fia tangata wa mai o na tatara lea manua mō tangata yeito mai ngā ruenga o backpackers ma tamaiti a onga ma ua tau māsina nei talu na whaia lea tūlanga ma ua ilo nei le tatala atiri o tua oio Ausetalia i tangata asia si mai whaavau malo international visitors. Ta ua Morrison o le tū o lo su e ina pea pe o le asea a fianga o le ngā yoinga lea i le au nanga tau wharema i le tunuu. Sa no fu le minista o fe ngai ma mata upu le nei Karen Andrews o se tasi le nei o mata upu ave ye de fa mo le terminei o le aswa tai au fo no le Federal Government's National Security Committee e fa tala no le mata upu ma fa fongaina le ripoti o pito na tamai mai le soifu o malo loina pa mai le premier e mana na o e toe amata dia fa nga malanga fa va malo e le ngata mo so soani tama a ingo le tunu ai le ngata dia o le so soani i le tausa i o tangata fa nga wenga. O loo matua te e Peter Dutton o iere whai pule lea na whai ngoina le pāremia o se tangata ua leanga le ulu i ni text pe a vea i ua riki nei ma ua whai loa le tele o ripote la u whaasara lau i Ausetalia nei. O Dutton o le minista o puipuinga Ausetalia sa tusi di ma iei nisi au fiei le sa avea mo Premier o New South Wales Bob Carr e whaapea le taumate o ia le sa whai le text e whaatau le pāremia. Pai mai Dutton, e le whaavaya whaamataranga o whaia e kā, mai le moni ma wa tatawana tape ese. O ia fo i whai ngā text o o angi ngai fo i maringo o le sa avea ma Premier Taluai o New South Wales o Gladys Berejiklian, le whamai a ia na te re mana tua se talanoanga. I le whai unga fo i rewa yaso na dia e ai nisi o text wa tā ua na whaia le sui pāremia, Barnaby Joyce, o whai loa fo i o le pāremia o stangata whaaforinga ma pepelo. O mai a whatu ese Joyce i lana text lea i le pāremia, a wha mai le pāremia e le popole lava po oai o whaia ni whaamtaranga whaapea i ona tua. O le vai aso nei wa toi anga iei whai pule mo le rua i whonutanga le pāremia nei Canberra mo le amatanga o le nei tūsanga. O mātua i New South Wales sa o oina la tau whanau i whale i le teime le lockdown po vavao i le stete i le tūsanga taluai wa anga wa nei mo se fsosoani le malo. O le tangata e toa tasi mai ai ngai anga wa ai lea fuafuanga o le amaua i a vouchers ta i lima se fulta la e lima a matatu i lea so mai mawhai una whao ngā i a vouchers e tatongi ei mea no fuai po ni wha fia fianga entertainment i le stete pe a fia awa iai mai whato a mai a leo ngā vouchers i lea matanga o ke topa. E tai peila wa fo i le Dine and Discover vouchers mai a wanoa e tāro sanga iai lungo le Service New South Wales app ma o FISA. O le amau fo isi vouchers mai le State New South Wales i se teimi murumuriano le nei masina ma le aanga wa ai fo i la tau ta isu walu tau sanga masiri atu i isi fo i vouchers ta i lima se furu ta la Ausetalia. Pa mai le Premier o nei fsosoani e una iai tangata i anga i e whai malolonga ma ta whawhau i le stete a o lo tu i nai fo i se fsosoani i pisi nisi wa a fia tele le wha mai. Whai mai o vouchers tu winai mātua e whaafetai ai fo ilo lātou sao i le whaia pea o a onga le whanau i o lātou whale le tūsanga taruai a o tāo fia a onga ona o wawao. I numero le COVID le soi Ausetalia wa whamawina New South Wales tangata e toa se furu whawa maaririu ma le COVID sifuluiva ma le fitu a whewhase lau tolu su fitu tangata wa fia i le lua se furu whai tū la taruai. E le ngata i lea mo New South Wales wa vai a pere whai titi o lau whai tangata wa tau fia i mo tangase ngase ma o la tau wa maaririu le lua se furu whai tū la taruai e toa i wari i ma le toa lima o tamai tai. Toa lua wa maaririu e lalo ta iono se furu lima tausanga e le i whai ani tui pui pui. Mai le State of Victoria to fitu tangata wa maaririu ma le wha mai ma le valu afe lua se lau fitu se furu lima tangata wa wha maania le afia. I Queensland wale o toi whaongaina le check-in app e le si talai pe auru whane ni no fuanga ma ua whaeloa mai e toa se fuluiva wa maaririu ma le ono se lau ono se fultolo ngase i whale mai. O whaamaunia mai e le isi soifua mau Tasmania a e whase lau fast fultolo cases fou o le COVID se fuluiva.
Tala mulimuli o le vala au e tau po o le war cry e masani na ma sira iai le totele tangata mai moe taimi o taalonga le Indigenous All Stars o whailoi li poti o le a whatara nono na whaongaina e le kangaroos le au laka piliki e le atunuu. O langolango ina le asosia tangata laka piliki le fuanga mo le whaia e le kangaroos o le siva o le Unity Dance le sato e whaalautele le pulo le Audin Winners ma le porkalame le Indigenous All Stars le o le ataa alo mo le Maori All Stars e talamalai i le amataino le taamusanga liki le nei tausanga. Pa mai le asosia tamata alo e fia langolango le nei whainga o le a whaatau ai fo i le atunu upe fo i na whaia se vaengo le siva le Unity Dance na whao ngā fo i Cameron Smith ma le awa le Kangaroos i le ipo le rolangi lua awhi ma le fitu. O le sui fo o le Bulldogs wa nei Josh Addo Carr ua fuafua le aia taita ia le siva tau le whaai unga le vaiaso le vitawinga ma le New Zealand Maori All Stars. Tala nā le Radio Samoa me Ausetalia mo le nei asonga fua.